أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kepadum bagi tipe 20 kali kedua. Beronyan bagi pulut. Nafiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawi. Nyan surah yang kali ikut. Nafiyah tak boleh ikut. Salbiyah 5, ma'ni 7, ma'nawiyah 7. Ada terpegah malam Jumaat yang kali. Malamnya lain. Beres. Kepadum bagi tipe 20 kali pertama. Ya, tipe 20 kali pertama bagi pula. Nya kali kedua bagi 2. Kepadum bagi tipe 20 kali kedua. Jadi dia tunggu karang kitabnya, bertanya paduk perkara tipe 20 punya kali kedua bagi. Yang kali pertama kali lepas ikut. Jawab kedua bagi. Tipe 20 berarti bagi 2. Soal total 2. Jawab. Istighna, iftikar. Istighna kaya Tuhan. Iftikar menghajat tanya ke Allah. Istighna kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Menyifikar menghajat barang lain kepada Allah Ta'ala. Teman-teman menghajat ke Allah yang benar ifikar. Maka layak takun Allahnya menyifat ketuhanan karena agaknya menyifat Allahnya. Pertama istighna kaya Tuhan daripada tiap yang lain. Kedua iftikar Allahnya bertanya menghajat kepada Allah Ta'ala. Soal pertama istighna, kan? Yang istighna. Kedua iftikar. Menghajat barang lain, makhluk lain kepada Allah Ta'ala. Yang iftikar. Punya istighna kaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain. Berarti Allah yang paling kaya. Soal padumbo tipe istighna. Istighna sabo. Iftikar sabo kedua. Dino tanya batanya padumbo tipe istighnanya. Jadi tipe istighna artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap makhluk yang lainnya. Ataupun tiap-tiap barang yang lain. Berarti ubina mandum kaya Allah Ta'ala. Iftikar bertanya menghajat ke Allah. Ditanya ulang. Bukan jadi tipe istighnanya padin bo. Kata bukan istighna kaya Tuhan. Padin bo tipe istighna yang nama Allah Ta'ala. Ya. Jawab 11 sifat. Menyebabkan dia iblah. Nanti iblah bo tipe. Waktu tu benar di belah tipu, tato pun lagi peraturan agama, tato lagi tato lagi pun tato. Salah. Tapi tidak tato salah. Di belah tipu, yang di belah tipu, tapu ba tipu itu na. Tato di belah tanya. Soal, tato di belah, kaji di belah. Tato cuma di belah. Tak jawab. Menyo hana tipu di belah, hana ta Allah tak kaya. Tipu itu na di belah apa? Taboh mantong hana ba Allah Ta'ala tipu istiqnanya. Allahnya hantar tak gaya. Taboh mantong hana. Apalagi hana teman sekali. Taboh mantong hana. Jadi tipu istiqnanya tidak. Menyuhana tipu istiqnanya Allah. Hantar tak Allah kaya. Walaupun itu kurang satu. Menyuhana tipu istiqnanya. Menyuh. Tekudihana tipu istiqnanya. Allah hana tak gaya. Taboh mantong hana ba Allah. Pama tipu itana tipu yang ba Allah. Taboh tu kahana. Artinya hanya takut Allah kaya. Jadi tipu 20-nya berarti kali kedua bagi 2. Pertama istighna, kedua iftikar. Jadi tipu istighnanya adalah kaya Tuhan daripada tiap-tiap makhluk yang lain. Berarti tipu istighnanya di belah apa haji? Tata di belah. Jawab. Menyohana tipu tibla
Hanata Allah takkan kaya. Munyo hana tipe tibla. Hanata Allah takkan kaya. Taboh mentang kurung. Pama tipe Allah. Itu nak dulu. Taboh tok kurung. Taboh tok kurung. Tibla taboh hana Allah. Taboh tok. Jadinya Allah hanya takkan taka. Tata tibla. Wujud. Qidam. Baqa. Mukhalafatu lilawadi. Qiyamu binafsi. Dong jinan diat. Monggo. Lekor wadaniyah ni. Nyalakan wujud qidam baqa mukhalafatu lilawadi. Qiyamu binafsi wadaniyah kudrai rada ilmu hayat sama. Tidak bohong dulu. Kamu dah jadi rasa ni. Ataupun betul ni. Ataupun bagi pun betul. Nafiah tak boh. Kalbiah. Limongnya tatu lagi lembu betul. Nyo hanya tatu lagi lembu lagi betul. Samaknya hanya aku. Hanya ada. Nya kalau lagi nan. Nya kalau lagi nan. Otai datu ni lagi tapai. Wujud qidam baqa mukhalafatu di qiyamu nafsi wadaniyah takun. Ro tak wadaniyah ju. Wadaniyah kudrah irada ro takun melanju dia. Jadi kata salah kan. Ibarat takun bak watai takun limang buah piu melanju. Baik membunya. Balik boleh tahu. Boleh tahu tak? Wujud. Dua. Qidam. Boleh. Baqa. Mungkin. Mukhalafatu lilawadi. Lima. Qiyamu binafsi. Inan dong ju. Baik keluar wadaniyah ni. Karena wadaniyahnya berenam. Oh tak. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Yang tak puas kudih itu. Baik fikar. Ikannya muka tu sila. Oh, je eno bagai je eno. Ina tu sila. Dari wujud pun. Wujud qidam baqa mukhalafatu lilawadi qiyamu. Nya kali bisa, wujud bisa. Qidam dua, kata tulis. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah kat buah pun. Wadaniyahnya kubah le. Kubah tu dia bagi tikar tu. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, kudih puah. Mulingka je sama nya. Munyo tak puah langsung wadaniyah kena, bata tu nungku mendawa tu, tak dawa. Lo nungku sebelah betul ukun. Betul sebelah tapi hang lakonan. Kari sama kari. Oh. Atago. Biuh imam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamu binafsi. Nyali mong boh sifat nyan ikan mong ba'la. Oh. Nyali mong boh sifat nyan ikan mong ba'la. La tu. La ilaha illa Allah. Ba'la limong. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamu binafsi. Nyali mong bohnya ba'la ju. La tu. La ilaha illa Allah. Betul? La nafi illa munfi illa isbat Allah musbat bi. Kan pokok kalimat illa la. Berarti la nyu hana. Berarti camong kalimat inan tipe wapluh mombo. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu bil hadis, qiyamu nafsi. Kamu kan? Ilaha. Salah. Ilaha betul. La ilaha illa Allah. Berarti takun la ilaha illallah. Berarti takun la ilaha illallah. Ibu rapluhnya kita mau mandu. La lima ka? Illa Allah. Dia Allah. Ka? Takulam, apa dia? Sama basar kalam. Dia nak kunjung sami'on ju. Ataupun kemudian ju nyum Jawa tu. Sama sami'on basar basirun kalam takalif. Ni kebaik kalah tu. Pokoknya nambahnya kadang Jawa dengan pukul. Sama sami'on ju. Basar basirun kalam takalif. Nambah dibuatnya icamang ba ilaha. La ilaha wa ta'ala jumlah 5 tambah 6 si. 5 tambah 6 si. Kan 20 bagi. Istiqna dikar. Kamu kan? Istiqnanya di belakang si pura. Tata dia. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamu binafsi. Yang 5 bohnya tak putamong bak kalimat la. Mau kan? Takut nambah tu sama basar kalam. Berapa kali lole? Kali lole 5 hayat berapa lole? Langsung kami on boleh hujung. Basirun paling. Oh tu kudi menjawab, nak kunti rumah mana nak hijab, nak mana dah
sama, sami'un, basar, basirun, kalam, ba ilaha berapa? Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, takalim. Wate satu nambahnya tambah ba kalimat ilaha. Wate jumlah ba la 5, ba ilaha 6. Wate tambah je 11. La 5, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu liwadid, qiyamu binafi. Nyan ba la je. Ini orang tulis aku pegah tu nyan yang mau cerita tu. Ilaha sama, basar, kalam, bakadirun you. Sami'un, basirun, takalim. Oh, tu kedim jauh. Sama, sami'un, basar, basirun, kalam, takalim. Nyan nambahnya tak pertama bak kalimat yang kedua, iaitu ilaha. 5 tambah 6, 11. Wate tambah 11-nya, berarti la ilaha yang istakna je. Berarti la ilaha yang tak istakna Allah. Mai tikar pak tengku, mbak ilawah tu. Mahu kan? Baru dah kuyu. Soal, padumbah tipe iktikar. Arti iktikar menghajat getanya kepada Allah Ta'ala. Iftakara, menghajat tidak ada orang kepada Allah Ta'ala. Mandum tu. Jauh ke? Si kurung tipe kan? Akan si kurung? 11 tambah kurung. Mana secok tu si kurung tu? Mahu kan? Tata si kurung. Lok. Jauh ke? Menyuhana si kurung tipe kan? Alam hanjut ni perupa. Allah tak kaya. Iktikar kalau benar yang. Tapi kaya lah kaya. Tapi guna pegat dunia hanjut lah. Pakon. Yang tukang pegat dunia pun tak tahu. Allah. Putra buat ke Allah. Putra. Menyuhana si kurung diput. Alam hanjut ni perupa. Tahu kurung bawahnya. Putra. Irada. Ilmu. Hayat. Kadirun. Muridun. Alimun. Hayun. Wadaniyah. Wadaniyah terakhir pertama. Sebenarnya mudi. Wadaniyahnya tak budak apapun. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Nyai jamang bak kalimat Allah. Wadaniyah pun. Karena balik, karena tungku gebuh wadaniyah kecil. Karena tungku gebuh wadaniyah terakhir. Kanya? Mahat? Putar 56. Di pura beliau. Nomor 6 di pura beliau. Pasti wadaniyah kan. Itungku do kudrah pun mungkin mangap menogafai. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Nyan limang boh tipu nyan bak Allah yo. Bak kalimat Allah salah tu. Mana-mana tipu Allah tapi bak kalimat Allah la. Lewu tu salah hukum. Pasti bak Allah limang boh lagi tipu nyan lain mendungkon. Kemenan. Bak kalimat Allah yang na bak kalimat lain Allah. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Tungku wadaniyah terakhir gebuk angkunya. Takat ba Allah illata kadirun muridun alimun hayun. Wate dakun ba illata hay kadirun muridun alimun hayun bo. Wate jego kelangian. Ba la limang ilaha 6 illa pu Allah 5. Jadi bersalah mufhum. Allah 5 terus, konyang pun di. Berarti tipu Allah sama ba Allah 5. Ba illa pu ada. Berarti ba illa pu ba Allah 5. Boh, hotel satu pu sama 5 tiku. Nyan tipu tikar. Hotel satu la ilaha. Yang kai sina. Illallah. Tikar. Hotel satu habis la ilaha illallah. Yang kaman manwa. Lu tipu kana kenan. Kana mandua mo. Kamu kan? Sunnah tiblah, 1 nomor sabun, wujud, 2 kidam, 5 baqa, 5 puat mukhalafatuhu liwadih, 5 qiyamu binafi. Tapi yuh jinan berkundi. Takun yuh di ujung. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, takali. Olehnya, tata mengba itikar, takun 5 pun. Wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Qadirun, muridun, alimun, hayyun. Coba kesimpulan tipu yang wajib, mustahil, harus, batu, Tuhan. Iban tak cakap kesimpulan. Tak tuyuk iban kesimpulan ji. Dan lawan ji, dan yang ji, tubiak apa harus. Jauh ke? Pada bawah tipu yang wajib Allah, mustahil Allah, harus Allah, beserta lawannya. Jauh ke? Yang wajib Tuhan 20. Yang 20 juga dari wujud sampai mutakan. Wujud, kidam, baqa sampai habis 20 boh.
Adanya dia mustahil. Wujud artinya ada Allah, mustahil tiada. Tanya. Tidak artinya sedia, mustahil baru. Tanya. Pokoknya mustahil 20 pokoknya lawan daripada wujud. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Pada ke mustahil kan lawan kan? Jadinya mustahil 20 boh, ada jumlah 10. Yang harus bak Tuhan siapa? Lawan harus bak Tuhan siapa? Tapi nyari je ke pugat. Ya harus bak Tuhan siapa? Nya cuma di Rasul kelombo. Ini harus di Rasul dah. Di Rasul kalau dah buat. Anak bahile. Karena nanti harus lepas boh jamu tu makanya ji mau peluk. Ni tak tahu di Nabi itu harus ji kurang boh, mau peluk kurang. Lawan harus bak Tuhan siapa? Yang ji tubit bak harus 8 boh. Total 8 boh. Nepu na, nepu tan, nepu je, nepu rasuki, nepu de, nepu mati, nepu tunjuk, nepu tutat. Tanya. Ingat kan? Nepu na, nepu tan, nepu je, nepu rasuki, nepu ude, nepu mati, nepu tutat, nepu tunjuk. Bak pogutannya. Bak hadrat pogutannya. Yang mana dari ku? Iya Adam. Ijad, iya Adam, iya ya, imata. Tahlik, tarzik, idulal, ihda, 8 bohnya, ditamong, berarti pun harus 8 boh, cocok. Nepu na, nepu tan, nepu udip, nepu mati, nepu je, nepu rasiki, nepu tunjuk, nepu tutak, bahazarat, pogutannya, 8 bohnya, ditamong, berarti pun harus. Artinya tak jumlah 40. Nah, tengok ni. Ijad, iya Adam, iya ya, imat, tahlik, tarzik. Lalu ihda, idulal, ijad, nepuna, i'adam, neputan, tahlik, nepujir, tarzik, nebirasiki, imat, ihya, nepuhudib, imat, tapi matah, nepumati, ihda, neputunyo, idulal, nepututat, bapa gutanyo, 8 bohnya ditambah balik harus. Pakriban Tuhan gutanyo, inong atau agam. Jauh ke inong ke agamnya, Rasulullah. Soal pakriban cik menyekai nang kagam tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nyan ke yang gekun le tungku si matang hantruh akal dengan fikir hantruh cawi dengan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.